Ilocano Love Drama Stories. Nagpintas dagiti mulayo ita tata Damaso. Makasi ti abo, wala ito barok. Parang ano, adamot lang sukat ti bambanog. Dakkel tinamnama tata. Napintas dagiti mulayo. Barbarang ko nagarod, tapno adamot agas ti banog, wala ito. Una. Adaman gayang madamag ko tata. Ano yun na ito? Kumusta mo't nila blin iti syudad? Nasaya at kanumat. Kabalan naman nagiti trabaho ng istrikto lang ti donya nga amo na. No saan la kuman anapan ijay? Kasapulan, ngamin kat kayat na katulungan para iti panagadal ti adin na. Tinulungan na kayo la kuman iti talon nyo. Damat arapaab na ngamin, barok. Ti pagdanagak lang tata. Ang mga numaisag maklang ijay nila blin. Ay, saan mo't siguro ay po, yan adayom kumatakaasimot ti anak ko. Uwan tata. Sapay la kuma. Ipanagrayom kang kwan. Saan mo na yan ang namaan, Juan ito baraw? Nakasaganak nga aguray tata Damason. Inayat ko nila blin. Kat sa anak ton nga agayat pa iti sa bali no mapaayak kinkwana. Agyamanak. Agsuya abak matlangan. Pumanaw ako dito'y hardin. Ina ko niti silid ko. Hello, ma'am. Senyorito Saldi? Kunatupay ngamin nga da ka man nito harding. Imayak na nagpariir, senyorito. Itatama katurturog ako na. Mapana ko niti silid ko. Mabit lang. Tiimak, senyorito. Ibatan niyo ko ma. I love you. Lovely. Senyorito, sana ka mamati. Sana ka may kari. Katulong aklaan. Ngam sikat tiragsak ko. Sana ka mamati. Naisangsangahan ka, Lovely. Simple akin na pintas. At jak masarakan iti sa bali. Saan, senyorito? Di na kumarakupan. Kaputa. Gaputa. Tay patpatang nakman. Kasta ka rin? Saan, senyorito? Pangasim. Lovely. Ipatandak ko ma. Saan kumarumbang na pasamak ti kastoy, senyorito? Saan ka nagsangit pa, Lovely? Ikarig. Saan ka to abaybayan? Anyakit din na nagsaya at numatungpal mo na itakarim, senyorito. Tumbalik. Sikat ikakay suna nga anak. Ngagtawid iti kinabak nang iyo. Mga sawa ka iti kas kanya kakatulong laang. Awan ti pilpilyan niya yan, love. Baknangak man, kat nakurapay ka. Tinaskan kat, agin inayata. Ayayatan ka, kan ayayatan nakman. Sapay lang kuma. Ta sa anak ngagtagtagainap, senyorito. Saldi ko nan. Saldi, sapay ko mata nakasagana kanto ang mangilaban iti ibagbagam anapod no ngayat mo kanya. Ikarig, kat kasta ka kumaman. Ilaban tangag padpada ti ayan ayata. Ikarik, Saldi. Aging gang ay ayatan nak. Ay ayatan ka matitiag na nayon. Lovely. Saldi. Lablin, umay ka man! Darasam! On, senyora. Umaya kon. Darasam! Apay ka di, senyora. Apay, anak kabaybayag ka, ha? Nagdardarasak mat, senyora. Saan kan nga agrason? May salati kayat kong ayab. No ayaban kan, umay ka na dagos. Ngam apay, asaan ka nga may adagos, ha? Apay nga men, senyora. Nag-high blood nakman na bigbigat. Dumngag ka, katnaskan nga agtungpal ka kanya. Uwan, senyora. Sumangpat ita ni Claire nga gapu ijay Canada, kat agtaros dito'y balay. Claire? Sino a Claire, senyora? Awan ti karbengam nga agsaludsot. Dakas ka di ama-amok, senyora? Ni Claire kat iso ti asawaan ni Saldi.
asawaan ni Saldi. Senyorito, senyor. Wan, sumangpet tap nagkasardan. Saan? Anya saan? Awan, senyor. So adalusam ana saya at tigesro. Taidjay ti pagturugan da aging ga iti saan da makapagkasar ken Saldi. Punto ka ni dito Apay, ana pa ulimag ka, ha? senyor. Nagkasatan day dyan, Claire. Talaga nagasat. Nga magpada da ken Saldi, gaputabak ng mat ti pamilya ni Claire jay Canada. Oh, apa yan? Excuse me, senyora. Inakbit iti siya. Anya ti mapaspasamak iti dayjay ang ampa. Adda ka din nobyo na. Masikugan? Anya takunam. Ulitan man. Di ko senyora. Masigugag. Masikuga? Kat asino ti ama ti sikug mo, ha? Senyora. Asino kunak? Ni Saldi. Anya? Agayan-ayat kami ka ni Saldi, senyora. Kating ka rin na di nagtubaybayan. Ambisyosa! Maglaraban! Senyora, tinumpada ka. Saan lang aday tati maramanam? No ulitan pa'y nga ibaga, ti saan to apulos ama pasamak. Ang piso di pundo, senyora. Ni Saldi di amati si Kuko. Ulitan na! Maya! Agkunay kan! Irubuat mo amin ang dagiti arwatem. Kat ora mismo, humanaw kan dito'y balay ko! Naisagana mo dagiti arwatam. Nakarubuat kan inted konti kumpleto asweldo itaabulan. Muray no saan pa nagtapos na ito abulan. Iso pumanaw kan. Senyora. Urayam ka di pailaang apaulod-ulod ka kinibantor a hardinero. Manipod dito'y aging ga itirwar ti gait, ha? Senyora, agpagpagaasi ako makada kayo. Urayak ko man ni Saldi. Saan ang mabalin? Jak kayat ang masangpatan na kapay ni Saldi. Ada ka rin ni Saldi kanyak, senyora. Kari? Kari na kanya kadinak baybayan. Nanyaman ti ba nagtimasan sa napan nagalipat mi. Tanamati ka mat? Kari na, senyora. Tanam na maam ka di atong palan na dayta. Agparparmata ka. Urayan, kasaritag, senyora. Natangkad ti ulom. Bueno, tapnaawan ti makunkunam kanyak. Mabiit laeng. Tawagak ni Saldi kag agsarita kayo iti salpon. Apa yung matay na matanagan nak? Adya ka mo no anya ti pakatanaga. Ngama, ha? Nilablin nga anak ko. Kumusta nga tamatan? Ni Juan ito. Marikna ka na po noonay iti panagayat na iti anak ko. Nga madambisyon ti anak ko. Kaya't nangagbaliw ti biyag na. Kat nang namnamang aday di syudad ti pakatong palanday. Lukas na. Inalilaw na klaang, Saldi. Lading ito, Lovely. Ang ni-clear ti po nung ipagpapagod. Adan sungsung batam kanyak, Saldi. Tisikog ko. Anak ta, putot mo. Ampo ni mamang mo. Ngamda kami kini-clear ti rumbang nga agasawa. So ti kayat ko. Ikan kayat ni mama. Awan sir Bim. No amok la ko ma. Ulita, lading ito. Tsak tupulos malipatan da ito'y ngay naramid mo. Inalilaw nak. Sapay la kumatasan mo to pagbabawian tikin naman ang alilaw mo. Sapay ko ma, tasaan mo to matalakaman da ito'y ngay palakam mo kanyag. Awan sir piti karim Saldi. Makarmakan to matlaan.
Adda ka di sakit yo, Tata Damaso. Ay, awan, Barok. Itay pa'y anadlaw ko. Awan dito. Saan ko nga muna niya ti aramida. Apay, Tata. Ibagayo no anya dayta. Bareng makatulong ha. Imbawa kita nila Blaine kat. Ay, Adda ka di da ka sa napasama kinilablin? sumangpeten ti anak ko. Kat saan ko nga muna anya talaga tinapasamak. Kasta ka di? Anya nga ti parikot na. Sana ng buksilan kanya. Ngam kunanala ang anapa ay kano iti arapaap na. Anya man ti parikot na, Tata Damaso. Nakasagana ka tumulong. Agyaman na. Ngam, saan ko pa'y nga mo no anya talaga tinapasamak ng kuhan. Takalaat na ito nga isasangpad na butan. Imayak, takayat kong ituloy day di inrugik. Lablin. Ay ayatan ka. Juanito, lipatan na klangan. Saan ako na may karikan ka? Ad-adda itan. At arigagayak amagunod ko tapuso. Gaputad adda ita akasapulan na. Siyak to ti mariingan nga ama ti anak mo. Ladingitak, Juanito. Ngum apay. Di ka kadi mamati kanyak. Laglagi pam anabayagan at artarigagaya nga aklunong tinapod no panagayat ko kin ka. Nakasaganak amang ikasarkin ka. Adun ti urnong ko. At dadagapan nakabagi katalunak. At dapay titarakan ko dingwan. Nasing petak. Nagagatak. Agbalinak to anadong nga asawa kan ama kadagiti agbalin nga anak ta. Amok, mamatiakan ka. Ngamsyak ti ayan ti parikot. Saan ka nga ayatan? Masursuro naktumot nga ayatan. Isa pa nga asim. Aklo na nakkuman. Taikasarkan. Itanyaman nga aldaw. Kat nakasaganak amang ikasarkin ka. Saan? Saan ko apalangon ti dayaw ko kan ka? Tama siguradok. Day tanto ti ramot ti Santa pag kinaawatan. Nang runo no isunto mat ti rason apangkat katawan kan pangumom siyanda kan ka. Awan bibiyang ko iti sawan ti sabali. Saan da arik na tiriknak? Saan da abiyag ti biyag ko? Lading hitakwa nito. Kamno pa'y kasta. Agi amanak itinapudno apanagayat mo. Nadalitag, wala ito Barok. Saan ko amay nakman ti anak ko? Maawatak, Tata Damaso. Ramam kumati panggadeng na. Saan kumada ito ti pangguram kang kuwana? Kastamot ng kanyak. Saan, Tata? Saan kung aguraan ni Lablin? Tainayat ko iti awan ka asping na. Kailan natin na pudno nga ayat mo, Juanito? Sana ka si ti balangkantes nga anak ti amo na mananggundaway, manangalilaw. Sapay la kumatata. Saan tong agsabat ti dalan mi iti dayjay alalaki? Ha? Nakasaganak nga agbalin a kriminal gapukin kuana anang gundaway kinilablin. Naladaw ka manan na simang patsaldi. Nabartag ka manan. Kat, nakay mo mama. Tikas to nga oras, siriring kayo pala. Nabayag ko maita, nanay mas titurog yun. Takasano ang makaturog at saan kayo matamapasang pati ti asawam? Mama, amang payasan kami nga ubing ababasit. Apay kumapakadanagan na kami. Laklakayan ako yun. Ada kumapay apo ko yun. Ang maging gaita, makatawan minton nga gasawa kini Claire. Ginawan pa anak mi. Dahil tangarot ti may sa kaluksaw ko. Anya ti kaluksaw iyo ako na yan. Nagdakkel abalay. Na progreso ti negosyo tayo. Baknang tayo. Ngampi man. Tawan man lati agibit. Wino agtaray-taray nga ubing iti da ito'y abalay. Takasano? Bawag mo ti kinayat yung aminanugang, mama. Hoy, saan asyak ti pabasulong ti dayta? Ha? Sino ko mga rata kim bason? Ni mat clear ti kinayat yung.
Idin to tada ni Lablin. Kanaginaw pa yan, hindi pinapanaw yun. Sumardang kan! Saan mo nga ipalagip kayak ti ampang akatulong? Ta saan amay kari iti pamilya tayo? Agraraman? Ambisyosa? Kat, ti asawam? Sa di numanan ti ayan ti asawam? Saan mo man lang amuan? Askin ka di pala nga bagak, mama. Adaman na iti kasino. Alay nak naturugan, mama. Oy, Saldi! Urnusam ti biyag mo. No anya ti awan, masapol apataudam. Anak kan apo ko ti awan. Ipamuspusam kuma. Nakaturog gaya man niligaya. Wen tatang, katurturog na. Mabalin mo nga ron ang tibangan. Naluton tayo adem jay tinulaan nitib ang manok. Ngayon tadmanan ni Juanito. Nang tadmanan tatang? Wan, kat malagsid iti pinartek. Dapay dua na kapubok. Nagkapo amin kengkwana. Inton maminsan tatang. Saan yun nga awatan dagiti itad na? Grasya. Pagkadkadam. Ado matitarakan tayo ang manok Nga mawanti mabalin. Tanayla ko kidag kasapulan kami ti kwarta. Napyakan Juanito. Na talagang ado dagiti tarakan na manok kadumalaga. Ang mabalin na partyan winumaparte. Ngam tatang, nakababain. Anya nga minaya, ti mo pangayatan kang kuana. Nasingpat, nagagat, dan mamati ak ngay ayatan na ka. Wen tatang, usto kayo. Ngam, to ipusok ti parikot ko. Ay, taday jay ka di bayla manangal lilaw alala kita ayatam. Kasta, Tatang, linuloko, lipatemon. Katibaw ingmon di panagayat mo kini Juanito. Ay na anak ko, awan tun ti masaraka makas kengguana no mapaluspusan pailaan. entayukit di manganan tatang. Iswano siya ti matungpal. Ay na, masapo lasakbaya mapabunyagan ni Ligaya. Malpas tumot kumanti kasaryo ka ni Juanito. Lading itak tatang. Saan ko ang mapatganti kayat yo? Sa anak to apaalamon ka ni Juanito. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala daw kan nabartek ka man na simmangpat si Kasaldi. Kastamot ti asawam. Awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Kan bakbagadan mo ta ni Claire? Anya? Kastalatan ti makuna. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan matlang sir-serbi ng ti panagasawa mi. Tasan kami matlang namadan iti anak. Mama. Nagpartang aglabas ti aldaw niya, Tata Damaso. Uwan nga rod. Dakkelan ni Ligaya nga apo ko yun. Wan, Juanito. Nagparta kaglabas tal daw. Iti saan na mabayag. Sumbragton iti pagadalan ni Ligaya. Ni manugot ka kumaidi ni Lablin. Dua kami kumaamang patanor kini Ligaya. Pasensya kan, Juanito Barok. Siguro, naituding at di kaya kagasat. Apay tata, mangnamnama ka di pay laang ni Lablin. Iti kari ti awanan bain anak kasikog kenkwana. Naitatisan ko ang amo. Kumatata, saan nga agkurus ti dalan mi iti dayjay alalaki? Tapay manan Barok. Amang ano agbalinak a kriminal. Ay susan mo nga aramidon na ita. Ay, narigat. Numabalod ka. Diyos ko, nasa ukada kayo ni Juanito dayta tatang? Wan, siddo ka nga rod ti unag ko itay. Kasaritak to tatang. Saan ko man amang namnama pa eh.
Talaga nga gayat unay kang kajay pobre. Awan maaramidak, tatang. Insara kun to'y pusok itinagan ni Ayat. Tasaan kun akayat ti agsangit pa'y. Anak ko, Ipamaysaklangan ti amin, apanawan ko iti anak ko. Aramidak ti amin akabailak amang isakad iti nasayat amasakbayan na. ama, Amok, tatang. Dakkel ti kaasi ti Diyos. ligaya po, kayan mo. Umay ka dagawitan. Ayan na nga tan, ayan. Sige, nalikot nga po. Dangatay tiyo nagtikalapaw. Kuno, dapat lang iti kabayabasan. Ligaya! Nagawitan, tayo kamakam tati binuras ko ang mga tinatag. Ngaysot sidan tayo. Atak dito ay lalo! Ha? Ay, ada ka mo lagayam dida. Diyak ka di mo timbaga kang kasan ka gumululi, tama nga numatnag ka. Bumabakan. No, di ba yabas lolo, ulit? Kalagda namin. Awan mo't ngamin di magawa tabungan na. Sige, umikakit din. Ay, nasika talaga, Uy, Ngobing. lolo, umulog ako. Natangkan ti ulom no maminsan. Anak ko ngobing lolo, balasitak ako. Awan nga, Rod. Ay, kaslay ti kalman lang. Itakot ni balasitang kan ng ubing kalat. Agawit tayo, lolo? Huwag ngam ni. Nandom nga rin kita nagado abinuras mo po ti bayabas. Makan mong aruta amin da kita apok. Balo na kay school ton bigat, lolo. Ikak to dagiti classmates ko. Mangayam, lolo. Intong bakasyon, umay kami to dito kadagiti classmates ko. Uwan, Kan mapan kami to pa iti karayan. Mapan ka magpipiknik. malawan. Alam, mapantagarudan kat na Manggapon nga agapon na kiti tumatayap. Lumlum na kanya init. Sige, lolo, agawit tayo. Ang mga nadaitan ni daddy, di balay. Anya? Dati ko lang. Ay, napo kaya. Agar arapaap kalaang iti santo polo sa mapasamak. Kasano kumadumteng dito dahil man ang alilaw kan duldog nga amam. Naladaw kan nabartek ka man na simangpat si Kasaldi. Kastamot ti asawam, awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Kan bakbagadan mo ni Claire? Anya, kastalatan ti makunang. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan matlang sir-serbi ng ti panag-asawa mi. Tasaan kami matlang namadan iti anak. Mama. Anya nga ron kumati aramidag. Matangak iti anak. Agbiro ka iti anak ka. Sana ti ubing kat bayadak iti nakkalagatan. Ada nga tamat mayat a baby maker. Awan mo't nga ron ti masapulak ka babae. Malagip ko giti. Kumusta nga taytan ni Lablin? Amukla ko maakas to iti pagbanagan ti relasyon may kiniklir. Diyak kumainib ibatan ni Lablin. Urayaan niya kumatimbag bagay din ni mama. Nagbalinak amaag pasurot. Awan bukod na apangadan. Pasalpag kiti. Basol ko. Matlang ti amin no apayakas ito iti nagbanagan ti biyag ko. Uno, iso ka di da ito iti pagbagada akarma. Gapu iti panang baybay ak kinilablin. Kuntiin pas ngay nang anak ni. Nakaredy amin na nakasapulam na bigat ang mapanag-eskwela, anak. Nakaredy aminan, mami. Sino man ang dayta ka-text mo? Di mo lang may ibatan dayta cellphone mo. Ay, classmates ko. Maturog kan, anak. Takasta akmat. Katni, masapak to nga agriing man ang inton bigat. Katni, ado ti order ko kadagiti patubok amasetas, kan fruit trees.
Adun to pa iti umayaggatang iti orchids. Mami? Mapan kan iti silid mo kunak ta maturog kan. Ma'am, amunak to nga ta ni Dadik. Dayta ka di man ti malagip mo, anak. Saan mon alaglagipon dayta nga amam? Tad adala ang amasaktan ka. Apay, Mami? Kan saan ka kumamang namnama kan kuana? Gaputa saan to ang mapasamak nga agsabat ti dalan nyo? Anya? Kang ronahan ti amin. Saan na kan tupulos a bigbigan? Adabukod na a pamilya. Kan baknang da. Idin to tanakurapay tayo laang. Apay akas jay. Ibagbagak kan ka ti amin. Tangay amok a maawhatamon. Mami? Pinagtalaw nak ti mama ni Saldi. Kan uray iso a mismo idinamuan na asikugkan, anak. Anya? Gaputa may saklang akatulong. Idinto tabak nang da. Kan adapada da abak nang nga iso ti kayat ni Doña Margarita ang maasawa ni Saldi. Di man nga lilaw nga amam. Nagtakas kayam ti ramin ta. Kat naghawidak adak sanggasat. Iso adi mong tarigagayan ama-am-am mo ti amam. Nang runa ti mata pobre a lolam. Agawid kan, Lablin. Oh, si kamat gayam Juanito. Nakaparking ijay tricycle ko. Dagitoy kadi, dagiti kargam. Intan, Adapay laur orayag. Magkita ka langan iti sa balya pasaheron. adawar orayang. Agur orayak matan. Tasyak to ti pagluganan nyo. Mabayag kami pa, Juanito. Si Kamat. Pati panaglugan mo iti tricycle ko, kat ipaidam mo. Saan mo takas na, ha? Napaidam ka. Matlagayam. Para ka nagkakat na paidamak. Nga, apay namin nga ging gaita. Kat di ka matlamang asawan. Kat mayat ka nga minan ah. Jakon kayat ti agayat kunakmat. Umanhayan kanyak niligaya. Ibukbuk ko laangan kan kwa na ti panawan kan pamatag ko. Isunto ti pagsanggirak inton agsalog ti pigsak. Saan lang nga anak ti kasapulam? Ala, bunaga kong dagito'y karga. Tailugan ko nitilugan ko. Nga, di mo to mananawatan ti pagpletek. Dahita ti jak kayat kan ka. Sige, awato ko ti pagplete. No isumanday ta ti parikot mo. Tinaskan kat intan. Itulod kan ijibalayo. Basol ko. No apay anagayatak kan nagtalagak iti may sa alalaki. Asaan matgayam anapod no kanya. Kan di na matakdaran ti Karina. Mami? Inayat ko. Impay ko ti amin ko. Namati ak atong palan na ti Karina kanyak. Nabgayam. Nasakit anak. Nakasaksakit na di anapasamak iti biyag ko. Mami? Naitukit ka iti saklot ko. Nga iti tabaybay anak ti amam. Tsak pulos ginandat amapukaw ka dito'y lubong. Impatag ka. Ipatpatag ka iti awan patinggana anak. Iso nga impostak ti kakay suna biyag ko. May pasgay ka lang. Kat masirayam tilawag. Tinag-ibig ka. Tinaripato ka. Kat kayat ko nga ipaahikan ka tinaranyag amasakbayan. Itilikodan ama imay sakla. Uray aw-awagan dak iti disgrasyada. Iyaradok ti bagik. Ti amin ko. May paay ko ti amin akasapulam. Namno amati kasapulam. Sorry anak. Tadyak may paaykan ka. Mami? Kat no dayta apa nagkasapulam iti ama. Kat iso ti pambaram amang ibaga apa idamak. Sorry. Pakawanan na kuma anak ko. Pag-aasin. Mami, pakawanan dakmat. Siyak tirumbang apakawanan nyo, ta siyak tinakabasol. San kumarumbang ng baga kanolpit kayo? Apaidam kayo. Nasaan nyo kayat amamamok ti amak? Sorry. Okay lang anak. Maawatan ka. Nakasaysayaat kayo. Anya kami ti kalkali ka gumam iti amam. Kayat ko lang mama mo.
Uri no din nakbigbigan. Okay lang. Tinaskan kat mama mo. Saldi Sarmiento ti pudno anagan na. Baknang da. Diyak lang mo no sa dino itanti ayanda. Amang ano adadan ija Amerika. Diyak lang mo. No manumatang ti anak da ka ni Claire. Ngayso ti kayat ni Doña Margarita maasawa na. Bugbog tong nga anak ni Saldi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iso ka di dito ni Daddy, Mami? Kita niyo sa cellphone ko. Iso ka di? Wen, iso anak. Nagwapo mo't kaya ni Daddy, Mami. Agbagay kayo. Napinggas na adwa. Saan tamay karikan kwa na anak? Nangruna kanyak. Tanakurapay aklaan. Nakurapay laang tibiyag tayo. Nagbalinak laang ababaunan da. Baknang da. Kan kita niyo ti asawa na oh. Iso ka di dito ti bagbagayo, Claire? Wen anak. Napintas. Ngam napinpintas ka, Mami. Kat dito eh. Dito magti mama na? Wen anak. Oh. Baknang talaga ti langana. Kan, kasla na ka uyuyong. Saan lang ang nauyong? Matapobre pa'y. Yung apay nga wan makitak dito yung anak da. Day tatidyak masungbatan anak. Mami, ipakadak-kada kayo ha. Ag-friend request ka ni Daddy. Kalpasan na. Anya ti mapasamak. No, i-accept nak. Ag-friend ka men. Kasta ka din ko ha? Wen, Mami. Ag-Facebook kayo itong aminan. Napartag pa'y ati pa ng kontak yung kadagiti suki yo. Anya? Kan, maipost yung pa'y dagiti mo layo. Kat mabuya mismo dagiti agbali ng suki yo. Wen aya? Pumigsapay ti negosyo yun. Nag-Facebook kayo, Mami. Tulungan kayo. Isuro nak tungarod? Wen. Sige. Wow, kastaman. Katiyo mo na nga ramidin nyo. Sakbay ang maandaan kayo ti Facebook account. Gumatang kayo itinapimpinta sa cellphone nyo. Sana day takadaanan nga susal nyo. Day ito touchscreen kan modelo. Uray, kasla dito yung cellphone ko. Sige anak. Isuro kayo ito no kasano nga ramatin nyo. Ado laki din na kita agbalin niya FB friends yun. No makita dati kinapintas yun. Anya? Nakigtot to laki ni Daddy no makita na kayo. Yung gaman din naman na mamapasamak no agam ambo kayo iti amam apok. Adda karbengak, kan adamot karbengan na kanyak lolo. San ka di? Pudno ti ko na ni mamim. Si kalatyan adda masaktan. Saan na bale masaktanak lolo? Tinaskan. May bagak ka ni Daddy asyak ti anak na ka ni Mami Lovely. No dinak to kaya tabigbigan, okay lang kanya. Apok. Siyak ti maasyan kang ka. May ramaraman ka masakitan. Nang rura no mapaay ka itarapaap mo wino namnamam. Pakabasulak ka din ang garapaapak man, lolo. Tanya ayat yar arapaapam apok. May saak nga naktibak nang. May saak abak nang. Madi ka di nga ori no iti arapaak lang kat bumaknangak. Sa bagay, arapaap matlaang. Kunada nga rod. Awan bayat ti arapaap ino agarapaap. Kanan nga ti amuyo, lolo. Mga no pumudno. Nagmayat ko man no pumudno, lolo. Ay, apok. Nagmayat siguro ti agnadi tinapintas kandakal abalay. Kompleto kadagiti alikaman. Nga adda katulong. Mayawat amin na kasapula. Ano anya ti kayat ko asidaan adda. No anya ti kayat ko agatangan magatang ko. Ay, apok aya. No sa dino ti kayat ko papanan makapanak. Iti abroad. Iti natuma-tumapas sa tilubong. Ay, Ay, nagmayat nga tanya. Anda bukod ka kotse.
Ada chopper ko. Anya lakit din di apo ko. Nakaadayon ti harapaap na. No, ngay pumudno, lolo. Anya? Nagmayat at talaga, saan ka di? May saak nga anak ti baknang, lolo. Kayat ko at talaga ti agbalin, apudpud no abaknang. Kasta ti imbaga ti apuyo, tatang. Wan, kat nakarikna iti asi. Kas lapimpi man launay ti apo ko. Tatang, Mapay kiti. Aduldog ti lalaki ang naglaw-anam anak ko. naladawan edi nakaamirisak. Asa anak gayam amay karika ni Saldi, tatang. Nailuyos ni Riknak. Ala, naituding siguro akas to'y tigasat mo anak ko. Tilang pakaasyak kat ti anak mo. San kong impagarop, nga dakas jay nga rapaap na. Ngam, aramidag ti amin akabalak. Tapno mapadasan ng tumat ti agbyag anarang ay, tatang. Anak, Ikarigata kapagadalan. Kat no makangato iti adal na. Addan to armas na makigasang gasat. Kan adda pagpangalan namang tunoy iti arapaap na. Kan saan dan to basta iruruman. No makalpas iti kayat na kurso. Aniya takunam, Saldi. Ulitam man. Ti kunak, mama. Kaya't yo, ti maandaan iti apo ko. Nabayaga na kayat ko. Hindi pa ilaang saan kayong agasawa kinigler. Apay, anadamag mo. Anya ti may singasin yung aramidak. Ta saan mo ta makaanak ni Claire? Diyo ka di pa'y napagsaritaan day ta. Kaya't na mga dap kami, mama. Kat, apay adiyo aramidan. Ngam ti kayat ko kumakit. Nagtaod mo't la kanyak. Kanamok. Adda kayat yo, no ti apo ko yo kat nagtaod kanyak. San ka di? Palubusan na kalaki di ti asawa, mamadaan ka iti sabali nga anak, iti sabali a babae. Kano adda babae, amayat nga itid nakadatayo ti anak mo kankwana. Apay kit din na saan? Di yo ka di malagip ni Lovelyn, mama. Ti ambisyosa, akatulong. 15 years tinapalabasan, mama. Malasitang no barito itan ti anak ko kinkwana. No, impas ngay na. Katno ngay pinaragrag na. Kaya't ko unay makita ni Lovely. Aniya, Nangruna ti anak ko kinkwana. No interesado kayo. Tulungan dak. ha? Ipamuspusan tayo no kasano ang masarakan tayo dagiti agina. Takasano ko ma? Kan kasano amaalam ti anak mo kankwana. Tabigbigan na kangatapay kat nalpas mo abinaybayan ng runa ken Lovely. Mama, Kan saan ko akayat aday tatimang dadael itilin na nganyong agasawa. sana parikot na ita. Gaputa na bayagan ang naumaak ka ni Claire. Kan useless mo't lang ti panagasawa mi. Ta saan kami mo't amaadaan iti anak. Aniya, Naamukla ko saan kami amaadaan iti anak. Ure kasano kumat panang pilit yung kanyak. Saan ko apinapanaw ni Lovelyn. Anak, ada ka di parikot mo? Sumagmamanuitan nga aldaw, amadlaw ko analiday ka. Apay, Awan na nyaman na dahito mami. Di nagpagkatanagan. saan ang mabalin, anak? Masapol nga ibagam na niya ti parikot mo, tatulungan ka. Iso nga ibagam ko, ma. Aging kakadag ito eh. Di nakpa-inaksip ni daddy. Kaawatan na talaga, di na kayat abigbigan na, anak. Di na kapay kayat nga awatan agayam iti Facebook. Mami, Anyang tulakit din, no maamuan na asikat ti anak na at tinalikodan na. Kan, di nalakit di kayat ang maamuan ti asawa na. Nganda anak na iti sabali a babae. anya ti aramidag, mami. Awan ti mabalin mo no talaga adi nakakayat, anak. Uray ta ada akmat. Ada kami kadalolom kan antim kan angkal mo. Sige, mami. San abala di nakinaksip ti amak a friend na iti Facebook. Ado mo ti sabali gagayam ko. Kat, na kayo gayam. Ada ka di matan friends yo iti Facebook. Adon imadon ti sukik. Mami,
Mabaling ka di abaliwan tayo ti profile picture yo iti Facebook. Imbes na masetas, tila dawan niya mismo. Sorry anak, Jack kayat. Apay, Masetas tilakok. Saan at ilangak? Isungarod ngay manugot ak ngag Facebook ak, gapo iti business ko. Iso pag business latta ti pangusarak iti Facebook. naman yata mo yo. Ang mga namakita ni daddy tila dawan niyo Katanya. Saan nakalangarudan akayat a friend na iti Facebook? Di ad-adamanan kanyak. Mami, Lipat mo ti kalikago mo abigbigan na kati amam. Kaputa ad-adala nga masaktan ka. Idi pa'y laada ka iti tiyan ko. Linaksid na kan. Iso alipat mo no anyaman ti kalikago mam. Nalawag ka di. when, mami? Ay, talaga amasyanak iti apok. Kasi mat no kasta. Masya anak matatang. Ngam, anya ti mabalin no saan abigbigan ti amana. Anya nga ro ti aramidem ita. Anya ko ma. Awan maaramidan tayo. Awan mat siguro ti makunana kanyak. Tapi nalugodak iti kayat na maaramid. Wan market dia. Anya di kunana. Di dan kali kaguman pa amam ti amana. Saan ko lang mo tatang? Narik na kakasta unay asakit tinakam na iti saan apa nang accept ni Saldi iti friend request ni Ligaya. Nagpakuyog da kanya, Klablin. Sapsap ko lang dati pwesto iti sentro. Kasta ka di. Ngamawan ko na. Adda ka lang ijay no tiyempo ti open market. Iso nga yung kuyog ko ida dito eh. Baro asukim. Agyaman ako nito. Umay da kumita kadagiti patubom amasitas. Kan daddo mapay. Nangruna kadagiti orchids. Agyaman ako nito. Dakkel at tulong mo kanyak da ito eh. Kan, imadwa talaga dagiti sukik. Idiandan Facebook account ko. Kasta ka di. Well, ay, ma'am, sir, dumanon kayo. Umay kayo agpili kadagiti masetas ko. Kaya't mo asawan, at dadakkel a parikot iti negosyo tayo. Wan mama, ngam awan pagdanagan nyo. Marisot mo't lang nga dawos ti amin. Gagangin na ito iti negosyo. Ay, parikot ditoy, parikot ijay. Awan ti sardeng ti parikot. Abusta parikot mo di asawa. Parikot mo tawan ti putot mo. Sakit at dapay parikot iti negosyo. Ay, parikot matla aminat. Ngam awan parikot adin tumot la marisot mama. Ay, wan kayam, aday pakitakan ka. Pakaragsaka ka di? Pakasulbaran ka di ti parikot? Jakla mo, nga may papanday to iti agraraman akatulong. Anya na itang ipakita yo, may papankan ko na mama. Magagaran ka? No pakasulbaran ti parikot. Talaga ang magagaran na. Anya nga min na itang ipakita yo. Ado ti pa-order mo ah. Kan, nagdakkel pa yun ti advance da. Kasapulak namin ti advance. Tapno adda paggatang ko kadagiti kasapulak. Napintas ti negosyo. Kasapulam ti katulungam. Mabalin ti agpresentar akadwam. Agyaman nak, ngam adamat datatang. Kan dagiti kakabsat ko. Family business da itoy. Kat no makisyusyo ak, di mo ka di kayat. Ado ti urnong ko. Kasapulam ti dakkel apuunan, saan ka di? Juanito, talaga ka di saan ka maupay? Saan ka sumarden? Uno, talaga ka di adinak sardengan. Saan, Lablin? Gaputay ayatan ka. Awatam ko man ti ijayak. Tapno, adda ka binulig mo itibiyag. Ay, saan ko nga mo no niya launay tinakitam kanyak? Kan, saan ko mat nga mo? No apay nga itilaksid dagiti kinaimbag mo kanyak. Saan ka lata masursuro nga ayatan? Idin to tano panunutan. Saan anarigat nga ayatan tikaskan ka? Iso nga tati sapsapulin tayo mama. Dakkel ti pamati nga iso.
Apay nga minapasig ang masetas ti mabuya. No adama nagiti tao. Nagiti matla customer na. Nga miso-amis mo, awan rupa na. Ada address na dita, kan cellphone number. Malagip ko, daytang address idi ti imbaga na idi nag-apply akas katulong tayo. Awagam kit di Rumbang ka di, mama. Wen, awagam dayta a numero. Tapno maamuan ta ano anya ti punno. Sigin, agtungpal kan saldi. Mami, ti cellphone nyo, ang ring. Jak mapanawan ti aramidak anak. Sumbata mon. Anda mo tararamidak. Ang mga no customer day ta anak. Pakisumbat mon please. Sige. Hello? Hello? Di mo sumangbat, mami. Saya atam ngamin Hello? Ni mami ti masapulyo, apo? Di na kay masango. Mabalin ka di, madamdama ka yung umawag. Mamang mo ni Lovelyn Gomez. Wala po. Siyak tay kakaiso ng anak na. Apaya Gomez pala ti apelyido na. Saan ka di anak asawa? Ay, sorry sir. Personal na question na itan. Adar aramidet. Bye. Mabit lang. Anya ko matibibiyang mo nung Gomez pala ti apelyido ni mamik. Isturbo kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inidap na ti cellphone na, mama. Anak ka no ni Lovelyn. Isuradyahin ti anak ko. Ulitam ti umawag. Kan saya atem ngamin ti makisarita Tay agpamarang ka asuki. Nga agorder ka kadagiti tagilakod Amok ang maawatan na kanak ko. Sige, mama. Ulitak ti umawag. Kat sapay ko mata makasarita ka na saya at nagitagin na. Okay nga binadi mo sumbatan. Ay, manglukluko mat, mami. Personal mo ti damdamagan nan. Saan mo ta maipanggap iti business? Siyak man langan. Lovelyn's Mini Farm, hello. Good morning. Hello, love. Sorry sir, wrong number. Apay, mami. Imbagay mo ta wrong number. Manglukluko, saan ka di? Wan, manglukluko. Gaputa talaga asigo dan analuko. Manangal lilaw. Naka-open di cellphone ko. Saanan nga green data. Ngam asino day jay mawag, mami? Awan, ni dadim day jay. Anya? O sige, inakituloy yung ubrag. Ay, ala ni mami. Nagadungay rabag da. Day jay pwede bagada. Ni kano dadik ti mawag. Iso nga tangag paiso. Iun ko man ti cellphone ni mami. Baring umawag pa. Sorry ha. Kaya't ko lang amin ti agorder iti ano ang masetas. May sa kami nga engineer. Kat ada kontrata ka landscaping. Engineer kayo, sir? Saan kayo, businessman? May sa ka engineer, may sa ka lang ang businessman. Anya tinagan niyo, sir? Siya? Nagan ko? Saldi Sarmiento. Salvi Sarmiento? Oh, apay naklaat ka. Hello? Apay nga mawag kayo manan. Anyat masapul yaw, sir? Apaya di mo sumbatan ti saludsud ko. Damdamagag no sino ti amam. Napay ka nun. Ha? Isuti ko na ni mamik. Idi ka no pa'y ladak ti tiyan na natayan ti manangal lilaw ka na ulpit nga amak. Tinangbaybay akada kami. Ti sana nang bigbig kanyak. Anya? Apay ka di, sir. Nainteresado kayo ang mga muna sino ti dakas nga amak. Taisot salsaludsudin nyo. Pakisapul yung lang ang titanam na edi kampusan to. O sige, bye. Surun ko. Damagan na kitin no sino ka no ti amak. Kahit nakadiasawan. Di nakbigbigan. Isa na siya. Imbaga akong ti ko na ni mami ang natayan ti amak. Apay kas jay, mama. Anya ti kapungtot mo, ha?
Anyang amit inapasamak. Dinamag ko na sino ti ama day aligaya, anang ibaga nga anak kano ni Lamlin. Kat, Itay damo, kasla marigatan amang ibaga. Itay kwan, imbaga na anatay kanon. Nabayag kanon anatay tinaulpit kan manangal lilaw nga amana. Nga idi kano pala sikog ni nanang na daytoy kat natayan ti amana. apay ngamin adamdamagang pailaang no asino ti amana. Nasaktanak iti imbaga na mama. Saan na nakakaskas daaw no kastaman ti imbaga day jay nga ubing? Siguro kat day ti imula ti inana iti panunot na. Lah, bayam, tasyak man ti umawag kan makisarita kadakwada. Nakapsot ka ngamin. Bayan yun mama. Saan kan nga interesado? Agbalbalinak mo't nakaslag palpalama iti anak. Kat talaga mat. Kat siyak, ang nugutak. No adda mapalpalamaan nga po. Kat agpalpalamaak. Iso asya kunti umawag kan makisarita kadakwada. Apay ako na masabali. Naiso kumaday dyan ni Daddy. Apay at damagan na pailang no asino ti amak. Katsika, kunam kumaa. Amangan no at pa ba inanak na imbagak ko mga iso ti amak. Sa kalpasan na, ibaga namat ngawan anak na akas kanyak. O, san ka dingat at dalang ang masakit anak, ama pa ba inanak? Ligaya, anak. Sa anak agraraman na madani ti ama, mami. Sa anak agpalpalama. Day tangarod tiga puna. Diyak kumakayat nga da komunikasyon nyo. Kan, day ta tiga puna no apay adyak idi imbaga ti pudno anagan na. Ngam nagpilit ka. Ket, anya nga rod ti imbagam itay dinamag na no asino ti amam. Di imbaga ka nabayagan anatay tinaulpit kan manangan lilaw nga amak. Anya? Ngam, awan imbagak kan kakasta. Diyak imbaga na tayon ti amam. Sige, mami. Papanam, Mapana ka dya bangkag. Dano na ki dya ni Lolo, oray tan nalami isan ti darang ti init. sapaan yun tungarot ti agawid kan ni Lolom. Kan mangyawid kayon to iti sidaan tayo anatan. Wen, mami. Agan anad ka. Kan saan ka apan anaway jay anak. Apay, asan ka matagtagari asimang put dito yapok? At naman ang nagre-riyan nyo again Awan, Lolo. Nasakit lang tinakam ko iti may sa tao. Sino? At ka din nang irumankin ka kadagiti gagaya mo iti cellphone. Wino nakaginuram. Ada nga rod, Lolo. Ah. Yung apay akas jay. Apay, sino ay tinakaapam? Di tao ang nabayagan na kayat ko ang mama mo. Anya? Sino? Di, nagpaybay aka na kami kini mami. Di amam? Wan, Lolo. Yung kagura kon. Aging gaita. Di nakaklunan nga anak na. Anya? Amo na lang arudan nga anak ni mami. Damagan na pailaan no asino ti amak. Ay, naglukon. Talaga adagas at tao ti amam. Hindi ka di manan saldi da ito eh. No, sabali mata na number. Ang mga no customer. Lovelin's Mini Farm, good afternoon. Good afternoon too. Kasla kabisadok dito at timak Kumusta ka, Lovelyn? Iso, ni Doña Margarita. Ligaya-gayam tinagan ti anak mo. Tinaulpit nga inaanang tungpa-tungpa kanya. Idinaamon na ama si Kugak. Kat ni Saldi ti ang ati si Kugko. Ambisyosa ka no. Hello? Hello, Lovelyn Iha. Ada ka kadipay dita? Anya ka diti masapulyo, ma'am. Kasla jackpot yun nga agorder kayo kadagiti mulak. Tanya ko mati pangusaran nyo. Kat nagpintas ti hardin di tamansion nyo. Iti Facebook tinakakitaan mi iti cellphone number mo. So, tinawagan na ka. Kumustaan na ka, Iha? Kumusta? Agtur pusto ni Ligaya iti high school. Saan ka di? Makatawan pa'y Doña Margarita. No'y palubos ti Apo. Ni Ligaya. Iso ka di? Tay di sikog mo iti. Sikog ko idi kaano, senyora? Iti sakbay pinagtalaw da ka.
Idi imbaga ka masikugak ani saldi ti amati sikug ko. Uwan. Iso ka di, iha. Idi tinong patong padak, anakarkaro pa'y ngam ayop nga inabugyo. Sorry, iha. Pakawanan na kami lakuman iti daydi nga inaramid mikan ka. Okay lang, Doña Margarita. Talaga akas tano marigrigat lang ti may sa tao. Batang na lang ti may ruruman. Ha? Ibagak kada kayo. Saan aniligaya daydi? Gaputan na regreg. Aniya. Anak ko iti asawak ni Ligaya. Ada kaayan-ayat ko idi imayak dita syudad. Kat idi nagawid akon. Ingkasarnak matan. Niligaya ti anak mi. Kasta ka di? No awanan ti bagayo no masapol yu Doña Margarita. Kastapay. Kat ado ti or-orayak amas nasisita nga umawag kanyak. Ani. Bye. Sorry, Lolo. Awan mo't ngamin sa bali pagsaludsudak. Ni kumananang mo ati mismo nagsaludsod lang. Kasla, saan namat nga ibaga? Tipudno. Nakurang ti pamatim kan mamim. Depende. Tanya kumati kayat mo amang kanidadi maya. Di baga na kumanga iso ti amak. Naawagan na kumamati ti anak. Ngamdamdamagan na kidin kanyak no asino ti amak. Kayat na siguro lang matasigurad no pen ti amin. Masurunak. Tanya nga rutin sungbat mo apok. Di baga ka nabayagan na natay ti amak. Nga hindi pa ilaadaki ti tiyan ni mami kat natayon. Kan imbagak pa yun, ana ulpit kan manangalilaw akas ko na ni mami ti amak. Adyatin sungbat na. Saan ko na dinangag no niya pa ti imbaga na, Lolo? Inidip ko ti cellphone ko. Ay, yan. Nakakatkatawa ka mo tapok. Iso alipate kon, Lolo. Dan niya. Lipate kon ti amak Kan saan ko natarigagayan ti agara pa bumaknang. Oray nagpaiso amay sa ak nga naktibaknang. Jakon kayat nga rapaapon nagbiagak tumot akas lamay sa abaknang. Niya? Wan, Lolo. Ipasnag kulangan ti agadal. Katulungak ni mami ti negosyo na. Ay, nasaysaya at paya po. Kayat ko tagbanin na doktora, Lolo. At kayat ko ti mapatagtrabaho di abroad. Ay, di kaya apok. Kayat ko bumaknangak, babang ti bukod ko a sakripisyo. Isukay pasnag ko ti agadal. Dahita, di kaya't ko mangagan king kapok. Ipasnak mo ti agadal, kan agsingsingput ka. Tapno maragpat mo ti arapa mo. Wan, Lolo. Kang runahan ti amin. San maliplipatan ti agkararag iti apo. Ikumit mo kinkwana dagiti arapaap mo. Tapindisyonan na ka. Umay kan Ligaya. Iti tricycle kon ti pagluganam nga agawid. Tatakwa nito. Kaano kaya dito eskwilaan mi ti ruta yo? Italaang, tasikal nga rod ti rantak. Ay, saktiran tayo sukunan. Wan, libre. Urnungon dagiti pagplitim ko ma. Mapan kan agawid. Ha? Iti makatawan. Dakkelan. Ha? Nagsaya atan? No, hindi pa ila kumadak ti first year high school nga naramid yun dayta. Daktil ko may tanturnong ko. Dakdakkel ko mamanan, no inrogita ko maidi. Idi adda ka pala iti elementarya. Ayawan na niya. Nakabaybayag kayo nag-aaral kini mami. Wan nga rod. Tulungan nakman kit di. Ha? Di nakadikayat nga agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Tulungan nak ang mga loko itirik na ni maming. Please, kat ikarik. Agbalinak to anasaya at nga ama kan asawa. Tulungan nak kuma. Kwa. Ngala, lumugan kan, tamapantan. Lipatan yung dagijay nga ginamama. Talaga, kaputasan mo nga anak dayjay aligaya. Isudaki din daging lalaing. Pure pudno nga anak ko. Saan ako nga interesado. Yan tangay, nataya kon ti pangbilbilangan na kanya. Sige, paliwan nyo ti agsarita iti asawa. Masapol asakbay amala daw ti amin at mangadap kayo iti anak yo. Ti agbalin nga apo ko. Sige mama,
Baliwak ti agsapol iti babae amayat nga anakak. Kalpasan na, ito na kadatayo ti anak mi. Ado dita, nunaskin ngagbayad ak iti dakkel aramida. Maadda anak lakit di iti anak. Saan man na nasimbangpat ni Claire? Sa dino man nga tan tinaturturong na. Napan man nga tan nagkasino. Kaya nakainom tumanan no sumangpat. Kastalatan ti aramid na. Iso siguro dati umawag. Saan mo tati cellphone number na? Sumatagatan. Hello? Yes, Saldi Sarmiento speaking. Hospital? Apay? Anya tinapasama kiti asawak? Naitaray iti hospital? Taapay? Naidong party ko tsena? Kat anya itanti ka sa saad ti asawak? Anya? Natayan? Intong bigatin ti tabon iho. Anya ti planom, kalpasan ti amin. Sumapula ka dagos iti kasukat ti asawak, mama. Anya? Saan mo nga orayan ti makatawat? Urayak man wano saan. Isumot lang nga iso. Sumapula ka dagos iti kasukat ti asawak, mama. Anya? Saan mo nga orayan ti makatawan? Urayak man wano saan. Isumot lang nga iso. Sa bagay. Pagbakasyon nagtupay lang, mama. Pangiliwliwaga kiti napasama ka ni Claire. Adakan ka dayta. Maring makasara ka kiti kasukat na. Kat madaanak mo't lang iti anak amang tawid itinagan ko. Kitaam Kuma, baknang matlaang. Saan nga ambisyosa? Uray sino ditan. Basta maipaayanak iti anak. Sorry, mama. Ngam iti day ti agon daway. Siyak mo't ti masurot. Baknang man wenno nakurapay. Tinapatag, magustuwag. Ken maipaayanak iti anak. Unak man, agbakasyon ka, Saldi. Pampanunutek nga ron, mama. Ngam, kayat ko ano simpati negosyo tayo apanawag. Gusto dayta na panunod mo. Nang runa, ket adabas si parikot. Apay, anya ti parikot. Nababati mapaspastrek iti may sa negosyo tayo. Salpag! Ket no sana maalwadan wano malapdan ti panagswag ti income. Pamangan no malugi. Ket kapilitan nga agserra. Pagluuman dagiti dawa dagiti pagayaw tata damaso. Wala ko dito. Da kayo man lati siguradon. Dakkel manan ti maapit yun. Sapay ko tanday. Masapol mitidakal matbasit agatag. Apay tata, anya ka di dayjay. Adda ka di parikot yun. Ibagayo laeng bareng makatulong ha. Kwa barog. Ay, isagsaganaan mi ngamin ti panagturpusan ni Ligaya iti high school. Wan gaya. Nagdaras nga aglabas ti Aldaw. Nan anay tun abalasang niligaya. Kat nagpintas nga ubing. Wan, kabinkat nawas na iti pamagin na. Wan nga rod. Siguro, no imanugot ni Lablin nga agasawa kami idi. Kat naadaan kami iti anak. Dandani kas kiniligaya matan. Naman yang rod. Sana ngamin na mapilit ibagina na mangayat kang kawan nito. So pasensya ka langan barok. Uwan nga rod. Ala, aklunam langan na di kaya kagasat iti anak ko. So sumapul ka langan iti sa bali na pangibaw ingam iti imatang mo. Lolo, anya to ti blowout ko nagturpusak? Napay kumasak ti bagsaludsudam ni mamim No pagdamaga, pansit ko nana. Kada kayo ngay lolo. Mano anay ti amanok ti maparte. Kan mano akalding ti maparte lolo. Ay, baka. Anya? Wow, baka? May
baka ti mapartiyo. Baka awan, apok. Lolo nga, agang angawmanan. Ay, awan pagdanagam kanya kapok. Nga po na talaga ang irantag iti para iti graduation mo. 5 akalding. Talaga, Lolo? Awan, napay. Agyaman ak Lolo, Yan Ay, ka. Lolo. Ay. Anya nga rin ti regalo yo kanya. Ay, kasapulan pa iti regalo aya. Malaksid iti maparti akalding. Anda kumamot regalo yo kanya. Malala. Kita aknuan niya ti regalo token ka. Sige Lolo. Tumteng ko man ti tangal daw. Aktor pusak ko man. Kat amuyo ka di? No anya ti kayat ko ana isang sangayan a regalo yo kanya? Na isang sangayan a regalo nga awatam. Wen? Kas kumaitian niya. Anya nga tanong dumteng ni Daddy? Kunak man nun nalipata mo ti may papaniti amam. Jak malipatan Lolo. Anya nga tan araksak ko no iti tangal daw kat dumteng. Mangnamnama ka pailaang. Da kayo madlang dag ko na di nakabigbigan nga anak. Lolo. No maamamo ko may iti personal ti amak. Saan lang nga iti cellphone? Tayong bagabigat mo, Loveline. Si kamat gayam, Juanito. Nakapinpintas da ito'y agarden kan nursery. Nailit lang amin anya. Nagduduma patubo akayo nga agbunga. Adda similya ti citrus. Kun adda pa'y dagiti cutting sa amasetas. Wan nga rod. Nasaysayaat ko man no nalawlawa. Isong arda. Arubayan milaalmat. Ngam, agbalin to lang na pangi-display at dito eh. Ada nakita mi kanitata nga abangan mi adaga. Yakar kuntun ti daduma. Kan ijay kami ton nga agpatubo. Kan maya pandagiti markotad kan daduma pa'y asimilya ti fruit trees. Tulungan ka. Juanito? Adda bukod ko adaga. Saan nanasken amang sapol ta iti upaan ta. Adda ornong ko. Iso ti mainayon apuunan ta. Dayta ka manan. Inton kaano ngamin ang aklunan na. Handay ta ka di manan ti idarirag mo. Agturpusan ti anak ko iti high school. Awan pa idi ti anak ko idirugyam ti mangaram kanyak. Saan ka kadipay anauma? Dahil ti pagkunaam anapudno ako naikin ka. Jakon kaya ti agayat ko nakmat. Saradon ti pusok. Isu asar dengan nakkuman. Jak to pulos mapukawan iti namnama. Gayam. Baliwan taman ti saritaan. Regalo wakto ni ligaya into nagturpos. Kun syakton ti makamo iti dualit yon ababoy. No syakla ko mati masurot. Saanan anasken anagarbo. Ngam kayat ko ti tumulong. Tapno agbalin anagarbo. Iso nga ibagbagak itan. Adwa alit yon ti aggapo kanyak. Para kin ni ligaya. Makamuka. Agiamanakken ka Juanito. Ngam kas itinakunak. Jakon kayat ti agayat. Isu nga awan ti mauray mo kanyak. No kasta, patuluyo mo nagbakasyon. Wan mama, awan mo't pagdanagan nyo, iti pan nakasikaso nagtinegosyo tayo. Tadda na pusgan ang mga sikaso, bayad ti kaawan ko. Nasaya at no kasta. Samay sa mabalindak matlat ta akuntakan, iti kanito akasapulandak. Sa dino ka diti pagbakasyon na. Saan nga iti abroad? Saan mama? Makaumay ti abroad. Iti probinsya. Ijay Boracay, Tagaytay, Bagyo, wino sa dino. Iti Ilocos. Aniya, at dansamot sa bali aran tamikay. Kunak man lano nalipata mo ti amin. Jak tumalipatan ti tarigagay ko amadaan iti anak mama. Ken ti maaddaan iti may kadwa nga asawa. Itatabalo ako. Kat, taga Ilocos ti kayat mo. May nga Ilocana. Sa pulam dayjay akatulong. Kunak mo't alipatan yun dagijay nga gina. Tapatin nyo kadi asan na dagos anak ti asawa ni Lamblin kalpasan day di. Iho. Da kayo mo't na tinagkunakan niya. Mismo ngayon baga kada kayo ni Lamblin. Asan na siyak ti ama ti anak na. Ta anak da iti pinanawan na akaayan-ayat na.
sakbay ang nagpasyudad. Saan ka din? Isumot, imbaga na kanyak. Kat nasayaat mo't nulipato mon dagitay nga agina. Mapanakon, mama. Sige, agan-anad ka. Isuda tinaskan nga gananad kanya. Dagiti babae, mama. Anya? Mapanak aghunting ka dagiti babae. Kat ikarit ka na kayo. Agawid agtulang inton addan kakuyog ko ngagbali na may kadwa amanugang yo. Kung nakalipata kung dalavlin kan ti anak na. Pudno nga ta, anarag-rag na iti sikob na. Kat anak da, iti asawi ita ni Ligaya. Apaya kasto iti riknak na malagip ko ni Ligaya. At darit na kajak may ladawan. Kumusta nga tan ni Lovelyn? Talaga nga ta, adjak anak ni Ligaya. Anya nga ta itan kilangan ni Lovelyn. Sana dakas, may nakto pa siya rin. Amok mati address na. Well, kas pasat ti panagtur ko, mapanak to ijay. Kaya't ko makita da Lovelyn kan ti anak na ngagnagan iti Ligaya. Anya ti amok, no isuket di ti anak ko. Kat sana pudno ti imbagaan na kan ni mama, nga anak da iti asawa na. Nakarubata kon, mami. Kan orida kayo. Wow, nagpintas kayo ti dayta sa otyo. Anya? Nagpintas kayo, mami. Sigud mat anak ko. Agabay tayo man? Kaslatasin. Sobra ka mat. Talaga man? Promise. Lolo, may kayo. Kitaan na kami man. Saan ka diya kaslakam singin kan, mami? Ay, kurang nuwad na sa nga doa. Napipintas ng artista dito yung balay. Ala, kaslasingin kami kini mami. Saan ka di, lolo? Awan, napintas kayo nga gina. Sino kumangay ito umalaam no saan nga iso? Nagbusina ba ganun eh? Ni Juanito na ito na lamang taon. Agado, ti di maray iti blowout mo, anak ko. Uwan nga, Rod. Gaputa ado nga menti sa ganak. Siyempre, arakan da dagiti na dumadumaputahe ti karne ti kalding. Kan dagiti do alechon baboy. Ngayon regalo ni Tata Juanito. Kompleto. Awan kurang na. Kaslat na kurang na, mami. Kas kumaitian niya. Tay videoke. Addan, ipalplastar dan. Ay, kumano ata ni Daddy. Ligaya. Ay, sus anak. Saan kan nga agarapaap? Kaadayo ang mapasamak dayta. Madamdaman ton amangan tayo kakadwa. Ituloy tayo ti uminom. Ay, sikan samot ti umuna mabarta ko nito. Basi-basit lang, tata. Laglagi pam. Saan ka bisita dito? May bilang ka ngagpaskan. Agyamanak no kastati pa nang ibilang yung kanyak tata. Maragsakan ak namin. Tanagturpuson iti high school jay may imbilang kong anak. Ay, andal sa pala naladawa dimteng sa ngaili. Yung nakakutsi. Sino ka tarita? Mga no na iyaw awan lang date jay tata. Sige, kidin. Ituloy tayo ti uminom. En kay mga laji pulutan. Adupay jay lechon kan kilawan akalding. Sige lang kakadwa. Inom. Manso. Anak, sikat ti masapol dyan nakakutsi adimtang. Sino ka no, Tatang? Sal di Sarvinto ka no. Tatang, saan kayo man nga agang angaw kas? Ay, saan nagagang angaw? Kasanuwad na dito'y day siya tao. Anak. Anya ti rason ngay may dito'y. Lolo, mami. Anda ka di parikot? Kwa. Adda kayo na doon ti mapanmang sabat kang kwa na. Sino ti sabaten, lolo? Anak, kasla ada kurang na kunam sa itay. Wen, mami. Ang mga numakumpleto itan. Ada ka no ti sapsapulam adi nang accept kan ka iti friend request mo iti Facebook. Anya? Rumbang ka diya maragsakan, nak?
Ay, Diyan mo ka. adda kayon. No sangwen nyo, no sa... Anya ti masapol mo, Senyorito Saldi. Umuna, agyaman ak tayo ni kandak iti gundawaya makisango ka na kayo. Saan kami abastos? Saan kami ngagpilpili iti tao akasango mi? Uray na kurapay kami. Lovelyn, Kan may sa, ada parambak mi. Kat saan ko akayat mariribok? no sa anak nga agwindot, blowout na ito ay pare ti panagturpos no graduation. Pudno day ta. Graduation ti anak ko. Oh, happy graduation, Ligaya. Congratulations. Thank you, sir. Agkakaingas kayo launay. Iso ni Ligaya, saan ka di? When? Iso ka di ti anak ta? Anak? Anak ta? Kunayo, Senyorito. Saan ka di nga aginaw kan iti... Idi inabugnak ni Doña Margarita, mamam. Kan binaybay anak. Kat nakunam adinak ay ayatan. Tanikler ti asawaam kan ay ayatan. Oh, kuha. Narukop kan awan serserbim. Umpaw amin na karim kanyak. Nga ay ayatan kan nakasagana ka amang ilaban iti ayan ayat ta. Laningitak, Lovely. Yung nagdakkel lamindot ko na chay. Pakawanan na ko ma. Pakawanan? Apay nga italang ti panagparang mo. Napuskul matirupa, Mr. Saldi Sarmiento. Saan ko masikat imang dadal iti daytoy nga aldaw? Okay. Awan panggip ko amang riribok. Kan saan ko nga mo nga da okasyon nyo? Kuma, daytoy ti maudi ay umay mo ditoy, senyorito. Sakbaya ko manawag. Adala ko kayat ko apan kan. Anya dayta? Kayat ko lang nga mamuan. Di ka di ligaya na iti sikog mo? Sa anak abala subas. Kan saan ko akayat nga agsakit tinakam ti anak ko. No ibagat anatay day di sikog ko. No kasta. Wan, iso, ngam awan karbangam kan ko na. Gapota sipod ininaw ko. Kan idi ka sa pulak ti kadam. Awan ka. Ulitak nagpakawan kan ka, Lovelyn. Kastamat kan ka, ligaya, anak. Sa anak adakas, ama nagibalas. Ngam, saan ko nga amo no mapakawan ka wano saan? No mapakawan ka man, panawan lang ti makaibaga. Pumatayak ko na. Kat pumatayak. Lovelyn, Juanito? Uncle Juanito, nabartik kayon. isugayam da ito'y timanangal lilaw. Pare, nabartek ka? Ket... Saan ka kumamang riribo, Juanito? Dai mo ko ni Uncle Juanito, mami. Nukunak a pumatayak. Pumatayak! Saan? Juanito! Nalisyam ti panagbagsukukin ka. Mapalin! Uston! Mami, ito sugat ni Daddy. Ayaw na kami! Ipantay yung hospital ni Saldi! Nakapagdanagan! Paalam! Arayatin na kami! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, sana mabali na matay ni Daddy. Pagkawanin tayo kuman. Saan amatay, anak? Agbiag. As-asikasuan ang nagiti doktor. Medyo naadasan lang iti dara. Pagkawanin niyo kuman ni Daddy. Uray kas jeti naramid na. Napagawan ko ni Daddy, Mami. Pagkawanin niyo kumamagdan. Kapulaan kanya. Minsan di mawawag. Apa yang nagnervyos ak matan? Hello, Saldi Iho? Hello, Doña Margarita.
Ni Lovelyn da ito eh. Saan si ka ni Saldi? Apay nga adakan ka ti cellphone ti anak ko. Anya ti kaya tasawad da ito eh. Senyora, Taapay nga adakan ka ti cellphone ti anak ko. aday padamag ko kada kayo, Doña Margarita. Anya dayta, ada ka ni dakas anapasamak iti kakayso ng anak ko, ha? Nabagsol. Aniya? Tamtami nga nang dagiti doktor, Doña Margarita. Panagkunak, awanan parigot. Anya nga min tinapasamak? Si kakadi tinakaygapuan tinapasamak? Saan, Doña Margarita? Adala ang nakariri na kalugaran mi. Apay nga adda dita ni Saldi. Istorya ang tunod da kayon dito eh. Tapno makarubot kayon nga umay dito'y lugar mi. Sige, umaya ko. Kasano da ito yan, Mami? Anak, pagkalmam lang tiriknam. Kasano agtal na ti panunod ko? Kas jay tinapasama ka ni Daddy. Ar-aramidin dagiti doktor ti amin. Tapno awan dakas ang mapasamak kan kuana. Tilaang mat kaadot ti dara nagsayasay kan kuana ti parikot. Mami, Ulitak, umayan ni Doña Margarita. di, yawid na ni Daddy sa syudad. Awan maaramidan ta, anak. Agsublin to ka dingat, ha? Saan ko nga mo? Talaga ka diyan napakawan mo ni Daddy? Wan, Mami. Nang babalin. Tsak kaya tanamaya dayo kanyak. Kasta ka di. Apay, Mami. Kagurayo ka di pailaan ni Daddy. Saan ko nga mo, anak? Kat maawatam ko ma. No saan ko adagos ang mapakawan ti amam. No mariknamla ko ma. Ti marikriknak idi binaybay anak. Sinagabak amin arigat. Maawatan kayo, Mami. Ngamiwak siyo kumanday ta. Ipagpagapuyo kuman kanyak. Ligaya, anak. Kumusta ka, nahawan nito? Tata, diyak kayo ti mabalod. Agyaman ka, tasana na tayo ni Saldi. Ngamuray no nakalasatan. Saan nga mo no anya ti pangadeng da ng runak na adda mabalin ti pamilya da? Nagburak namin ti darak. Dinaamuak nga iso tinang loko kinilablin. Ita, saan lang nga ti pamilya ni Saldi ti makaluksaw ka? Uray dagi-dagi na. Nabartagak, tata. Kun nasakit unay ngamin tinakam ko. Agasang manon atawan nga nararam ko nilablin. Dinak inaklon gapulang iti dayjay alalaki. O ano ito? Saan mo't alimod kada kayo? Manipod iti agbalbalasang nilablin. Kun iti agbaro akmatan. Inaram kon. Inayat ko iti likodan ang naganak abalasang. Inayat ko idang agina. Dimtangkit din daya asaldi. Maapay. At di mo mo nga awatan ti pan nakapaay mo ayakwan rito. Agbabawi akong tata. Tulungan dak ko ma, tapno jak agpaot dito'y pagbaludan. Saan ko amay nakmaan na yata o kanito? Si kanto ti makisarida kang kuana. Kat sigon kinilablin. Nauyong ti inana. No kasta, mabalo daklata. Kasi tinakunak. Saan ko amay paramnama? Ti kayat mo ang mapasamak. Ala, anyangay nga rod tata. Ngam iti sa balya bangir. Saan ko matkit di pagbabaw yan ti inaramid ko. Taim pakitaklaan. Tipod no apanagayat ko kinilablin. Ala, agyaman kalaangan Juanito. Tasan anatay. Tano natay ni Salde. Ay, jak lamon na niya ti mapasama. Sigurado, amabalod ka. Ang mga nutong palbiag pa'y. Gunit ti doktor, nakalasat ni Saldi iti pagkad. Ket agyaman iti panang tulong yu ken kuana. Nasayat nga rin no kasta, Doña Margarita. Awan gayam, anya nga minti napasamak.
Dimtang ni Saldi ije balay. Bayat ti parambak iti panagturpos ti anak ko. Kasta ka di. Isu ka di, ti imbaga ni Saldi nga anak yo, iti kunam nga asawam, ta naragrag di si kumo, iti papanawon ka ije balay mi. Ibagak ti pudno, Doña Margarita. Nagulbudak, idi imbagak anaragrag ti sikog ko. Kayat mo asawon, apukok ni Ligaya. Wan, Doña Margarita. Tinakapimpiman. Kan saan abinigbig ti amana kan lola na idiin inawak. Ngam, pagyamanak langan iti Diyos. Tauray ka sa no arigat. Nahisakan ko ti amin. Pakawanin na kumalablin. Ligaya apok. Aklungag. Nadagsan din ang basulag. Nakaamir sa dakkel ti bintot ko. Di na ka di mapakawan, Lablin. Tuok kan ladingit tinapasarak, idi inabugdak akas laayop iti mansyon yo. Akay yarigak idi tinisnis nga awan serserbina. Lablin. Kan saan lang nga dayta, Doña Margarita? Inturturad ko dagiti umsi ti manang husga tao. Amay sak a disgrasyada nga agpapan iti anak ko. Naglakam iti pananguyaw dagiti kaadalan na. Gaputaaring na. Nagtaod lang iti batak ti kawayan. Gaput kinaulpit yo. Lablin. Aklunag. Nagbasulak. Gapuman lang iti apukok. Pakawanin na kon. Amok apakabasulak. No sa anak amamakawan. Ayam ladingitak. Jak pa'y makaikandang ita. Ikandak pa iti panawan ko ang mga hadal ti amin. Agi amanak. Kad ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti apukok. Kinasarita nakmatina ni Saldi. Kat nariknak, anapudno iti panagbabawi na. Iti naramid na king ka iti papanawan na ka iti pagtaangan na. Amoy mat tinaglabasak. Manipod simbang petak. Aging ga iti impas ngay ko niligaya. Aging ga itatatang. Mawata kanak ko. Ngam husto ti kunana. Ipagpagapumla kuman kan ligaya nga apok. Tatang. Aklunag. Nagumok mo tigura iti kaungga. Gapot nagbanagam. Yung talaga kasta. Kasi tinakuna. Makabasol tayo iti apo no ditay mamakawan kadag tinagbasol kada tayo. Saan akasta kalaka, tatang? Well, maawatang ka anak ko. Ngam gapo man lang kan ligaya. Tamok na sa una kanya. Mailiw iti panagdungo ti maysa nga ama. Tatang, amo yun no kasanot panangipatag ko kan kuana. Kan inaramid ko amin akabalak, tapno may paay ko kan kuana tinaranyag amasakbayan. Anak ko. Nakurang ka di pa'y daytaan na aramidak para iti anak ko. Saan ka nagkurang? Ngam gumawagawawa iti pamatag ti maysang ama. Panagkunayo ka di. Maaklonan ni Saldi ni Ligaya. Kas anak. Awan makitak arason adi na aklunad nga anak na. Saan ko nga mo, tatang? Saan ko nga amo noan niya ti marikriknak? Tomas, tanangam tagmaneho. Laglagi pam, anapapataga tao dagiti inlugan mo. At dito'y tinapintas nga apukok, akas iti kinapintas ti inana. Ken, kinapintas ti lola na. No kasta, senyora? Maawat da kamin? Anya, senyora? Lola ko nam iya. Lola. Ha? Agyaman ak, senyora? Ay, lola! Sana nabalikan niya, Doña Margarita. Tinaskan kat ni Ligaya. Naragsak lang ti anak ko. Naragsak ak matan. Nabayagan agumaw gawawa iti pamatag ti maysa nga ama. Temok, umdasan ti awan
kasping na apamatag nga impay ko kan kuana. Kurang pa'y lagayam. Duha kayo, Lablin. Kan, mamati awag mo matkan kanyak, iha. Kasanugayam ni Claire, Doña Margarita. Mabiit lang. Saan ka di anay baga ni Saldi? Anatayan ni Claire? Anya? Ha? Wan, Lablin. Natayan ni Claire. Na disgrasya ta nagmaneho ana barteg. Diyos ko. Kanayon nga min ama barteg no mapanagkasino. Apay, aawan ka di ti anak da ka ni Saldi? Dahil tati may saan nagbali ng tibiyag da miserable. Saan daan ay paayan iti anak. Kun makunapay kit din akar matinapasamak. Dusa ni Saldi iti panang talikod na ken ka. Ken bunga metla ang tijak iti panangawat ken ka. Oray siya. Naupayak iti naamuan mi alupos gayam ni Claire. Ket iti kaano man. Saan da amaadaan iti anak ken Saldi. Kastagayan. Kasla na igagara amatay ni Claire. Tapno agtumpong man ti dala nyo ken ni Saldi. Ngam ti makunak. Wagas siguro ti apo ti amin. Tapno matungpal ti may sa akari. Ti kari ni Saldi ken ka adina natungpal. Agawa ang nagpapig sa iho. Tapno may sarno ang marami tinasken. Anya kami ti sumaruno am arami, mama. Jakman amo kada kayo. Ni man ligaya ti pagsaludsudam. Amangan no iso ti makaamo no anya tinasken a sumarunon to am arami. Anyan to ti sumaruno am arami, iha. Kuha, Dad. Kuna ni Lola. Dituyak to ka nung agadal iti college. Sure, iha. Agadal kan to iti may sang exclusive apagadalan. Ang umanugot ka di matlang ni Mami? Pulitek man ang tekid daw iti pamakawan, Lablin. Gapo man lang kaniligaya. Narigat ti saan ang mamakawan, Saldi. Ngam, gapo man lang iti anak ko. Pakawanan ka. Ngam, Gaman niya. awan. Ngam ko ma. Saan lang agpatingga dita? Anya ti kayat mo asawan. No, talaga napakawan na kon. Kaya't ko asilpon tinagupod akalman ta. Anya? Ay ayatin ka, Lablin. Ikan na kumay ti may kadwa agon daway. Amang iparik na iti panagayat ko kinaka. Kayat ko nga iti dahi ti agon daway. Tung palag ti karikin ka. Saan ko nga muna niya ti sawag? Ngam, saan akas karina ang mapunas ti saam nga impalak ang mo kanyak, Saldi? Iso nga, ikanak iti panawan amang tingiting iti riknak. No adapay nabati iti day di ayat nga impay ko kan ka. Siksikamot lang ang simbang pa. Kas makita yaw tatang. Ngam, abay nga impalubos mo. Impalubos nga anya tatang. Nagbati ti anak mo. Nakitak ti kinaragsak ti anak ko. Iti panangaklon da Doña Margarita kan Saldi kan kuana tatang. Anak. Patpatgag unay ti anak ko tatang. Kat maawatak ti riknana. No kasta. Sana rumbang nga ipaidam ko kan kuana dayta. Tapod numat. Adakarbangan na arik na ti pamatag ti may nga ama. Kat kasanukan. Anyaman ti kuna ni Doña Margarita. Kaya nauray ni Saldi. Nagpakpakawan ni Doña Margarita. Kastamat ni Saldi. Kayat na asilpuan mi kano tinagupad akalman. Tapno tungpalan na ti may akari. Agyaman na. Tanapakawandak iti inaramid ko, Lablin. Nangruna kini Mr. Sarmiento. Di na intuloy ti darum na kanyak. Lipatan tayon ti amin, Juanito. Katulitak, pasensya kan. No jak na isuro ti pusok nga agayat kan ka. Maawatan ka. Kun naaklon kun ti amin, Lablin. Nalabit. San adata tinaituding iti tunggal maysa.
Agyaman ak no naawat mong dayta. Pasatmat lang ti panagayat ko kin ka daytoy. Tano naragsak ka. Naragsak ang matan. Agyaman ak iti dayta panagayat Juanito. Kan agyaman ak iti kinaimbag mo kada kami kan niligaya. Iiliwak ka talagan iti anak ko. Anya karot ti maaramid ko. Ay, di pa yun malagip nga inanan. Insukat nak ka din, iti naginawa abiyag. Customer nga taday to eh. Number ni Salty. Lukas na, isa ti umawawag. Hello? Kumusta kan, Lamlin? Nasayat mat. Mailiwakan kan. Kaputa ay ayatin ka. Saldi, ti anak ko. Pabidlayan. At na dito ti may sapay amang ipatpatag kan mailiw kan ka. Hello, Mami. Ligaya, anak. Kunak no nalipatan na kon. Mami, dito mapasamak ti kasta. Accident kamin. No kasta, umay kayo dito Ilocos? Wen, Mami. Ngamin, kuna ni Daddy, umay na ituloy ti panagrayo na kada kayo. Kat naaklunan yon. Agkasar kayon. Anya? Kasar? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.